Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan bir yaxshi жаңылыкты bölüşküm kelip Mana akam jasagan mishалка, beton mishалка. Boldu, özünün kolu menen jasaldı. Bu hazır tam aytısı boyunca bir 5000'ge жетпеген акча каражаты жумшалды дейт. Базарда 20 миң, 25 миң турат экен ушу. Азыр күндө иштейт. Ал стажкаларды кылдык. Бул жакта көп эле стажка кылдык, көп эле иштелди. Бардыгы заводской иштейт. Zavoddan hiç qanday kemi yok. Aşsa aşağı kemi yok. Vardığı жақсы. Rüçnoy ne dep jasalsan, şunun vardığı var. Stashka oldu. Mına kişi jasadı. Mishалка боюнча сүйлөп коюң эми. Неде кандай жасап калдыңыз? Клиент болса айта бересиң, келе бересиң. Банча жасай беребиз муну. Насип болсо. Не жасап атасыз азыр? Азыр мына печканын үстүнө болбой калды, өзүнүн ичине. Майли, ийгилик. Рахмат,